imbuga nkoranyambaga zitabiriwe kandi zikoreshwa n'umubare utari muke kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21. Ni benshi cyane ku isi barangije kuzindura nk'akazi kabatunga ndetse n'imiryango yabo, bikaba byarabahinduriye ubuzima bagakabya inzozi kurusha uko babikekaga. Nongeye kugusuze tugiye kubana muri iki kiganiro. Amazina yanjye nitwa RWAMUCYO Gamariel, mfatanyije na Thierry Cedrick kugira ngo amajwi n'amashusho bagireho bitunganye. Uyu munsi ntago ngiye kuvuga ku ngaruka mbi cyangwa nziza z'imbuga nkoranyambaga, ahubwo ku ruhare rw'urubuga rwa YouTube mu guhindura ubuzima bwa benshi mu Banyarwanda. Uru rubuga rw'Abanyamerika rwafunguwe ku mugaragaro kwa 14 Gashyantare 2005, rukaza kugira ingufu n'abayoboke batari bake nyuma yo kugurwa n'imwe muri kampani zikomeye ku isi izwi ku izina rya Google mu Kwakira 2006, ruza ku isonga mu mbuga nkoranyambaga zihemba batari bake hano mu Rwanda. Abakoresha uru rubuga rwa YouTube bashyiraho amavideo y'ibintu bitandukanye nk'imyidagaduro, ibihangano nk'indirimbo na za comedy, ibyo dukunze kwita urwenya, amakuru, inyigisho, ubuhanuzi, amateka n'ibindi bitandukanye. Ni muri urwo rwego tugiye kurebera hamwe akurikiranwa n'abantu benshi kuri uru rubuga rwa YouTube mu Rwanda, ndetse imibare ikaba igaragaza ko ari nako bashobora kuba bakurikirana mu kwinjiriza kuri uru rubuga. Ku mwanya wa 10 turasanga Abamenya series. Iyi ni channel inyuzwaho filime y'uruhererekane yitiriwe Benimana Ramadan, ikurikiranwa n'abatari bake hano mu Rwanda, cyane ko ifite subscribe z'abantu barenga 564 ndetse na total views zirenga 130,000. Ku mwanya wa 9 turasanga Papi Clever na Dorcas. Iyi ni channel y'indirimbo zo gushima no kuramya Imana, ikaba ifite subscribe zirenga 579 ndetse na total views zirenga 140,000. Ku mwanya wa 8 turasanga Rwanda TV. Iyi ni channel ya RBA, Rwanda Broadcasting Agency, inyuzwaho live ndetse n'amakuru biba byatambutse kuri televiziyo Rwanda, ikaba ifite subscribe zirenga 600 ndetse na total views zirenga 140,000. Ku mwanya wa 7 turasanga Niyitegeka Gracie, wamenyekanye cyane nka Seburikoko na Papa Sava. Kuri iyi channel hanyuraho filime y'uruhererekane ya Papa Sava, ikurikiranwa n'abatari bake ku isi na hano mu Rwanda. Iyi channel ikaba ifite subscribe zirenga 693 ndetse na total views zirenga 220,000. Ku mwanya wa 6 turasanga Kigali Today, ikigo cy'itangazamakuru kiri mu bikomeye hano mu Rwanda, akaba ari nacyo kiza ku isonga kuri uru rubuga. Kikaba gifite subscribe zirenga 801 ndetse na total views zirenga 170,000. Ku mwanya wa 5 turasanga Red Blue JD. Iyi channel inyuzwaho ibyegeranyo ku mateka, ubumenyi bw'isi, isanzure ndetse n'ahazaza. Bikaba bizwi ko ari umugabo ukiri muto witwa Jackson Dushimirimana, ikaba ikurikiranwa n'abantu barenga 892 ndetse na total views zirenga 190,000. Ku mwanya wa 4 turasanga Israel Mbonyi. Ni umusore ukiri muto, akaba ari mu bamenyekanye vuba mu mateka y'u Rwanda, akaba arigarurira imitima y'abatari bake mu ndirimbo zo gushima no kuramya Imana, akaba afite subscribe zirenga 1,000,000 ndetse na total views zirenga 170,000. Ku mwanya wa 3 turasanga Isimbi TV, ikaba inyuzwaho ibiganiro n'ibyamamare ndetse n'amakuru atandukanye y'imyidagaduro, bizwi ko ari ya Murungi Sabe, ikaba ifite subscribe zirenga 1,000,000 ndetse na total views zirenga 320,000. Ku mwanya wa 2 turasanga Meddy. Iyi channel y'umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu Rwanda ndetse no ku isi, iza ku mwanya wa 2, aho uyu muhanzi wabarizwa mu gihugu cya Amerika ndetse akaba asigaye akora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba afite subscribe zirenga 1,300 ndetse na total views zirenga 240,000.
ku mwanya wa mbere wa channel ihagarariye izindi mu Rwanda haza Afrimax English. Iyi channel ibarizwa muri Afrimax Company, igizwe na channel nyarizo Afrimax TV, Afrimax Swahili, Afrimax French ndetse n'inkuru muri zo Afrimax English. Afrimax English ifite subscribe zirenga miliyoni 3 ndetse na total views zirenga miliyoni 800 neza zijya gusatira miliyari 1. Bizwi ko ari by'umugabo ukiri muto uzwi ku izina rya Nameless Campos. Uyu Nameless Campos yabaye video director, bibakarusha afata amashusho y'indirimbo y'icyamamare Diamond Platnumz. Nubwo uyu Nameless Campos ari umunyarwanda byuzuye, ariko igihe cye kinini akaba kimara ari muri Tanzania. Mu gutegura iyi nkuru tukaba twarifashishije Wikipedia n'ibinyamakuru byo mu Rwanda bitandukanye, bikaba bikozwe muri Werurwe 2024. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.